Oh, sanakku, jaringan mengganggu tadi. Berhenti live kita tadi ya, sanak. Maaf, jaringan terganggu tadi, sanakku. Keluar kita tadi. Maaf, sanakku, kita ulangi lagi. Cari lagi room yang mantap-mantap. Main santai ya, main santai. Cari dulu room yang mantap-mantap ya, sanakku. Semoga kita jackpot, kita bisa bagi-bagi nanti. Cari dulu room yang mantap-mantap. Mana sana belum tidur? Yang belum tidur, mari kita sini nonton, bikin ngopi. Nanti ada sedekah nanti di ujung akhir. Di akhir main kita bagi-bagi nanti. Kalau nggak tewas ya. Labek kopi Bang Dop. Labek kopi lu Bang Dop. Live seadanya saya ini Bang Dop ah. Sedekah betul ada Bang Dop. Pak Nayan lu deh. Aman sedekah tuh. Sampai pagi yuk men. Kalau Lena tewas capek. Ya Bang Dop, cepet kayak marah mantu. Masuk kayak di Bang Dop Nesongko. Tak perlu Bang Dop minta tuh.